nk'uko mubyumva rero nshuti bakunze ijwi ry'Abariyo TV twari turi kuri stade ya Kigali aho Rayon Sport yari ihanganye n'ikipe ya AS Kigali. Rayon Sport ikaba yegukanye intsinzi n'ibitego kimwe ku busa bwa AS Kigali. Ni igitego cyaje kuboneka gitsinzwe na Tinjeke Emmanuel. Ngayo nguko rero tubabereye kuri stade regional ya Kigali. Agatsindagira imidari umurimo w'ikirenga mu kurengera